O Uni je puno rečeno, ali je tajni još više. Krenuvši u ekspediciju, vjerovali smo da je prostor Unskog sliva bogat i neispitan. Ali smo ipak ostali zapanjeni veličanstvenom slikom ovog prirodnog fenomena. Otkud? Kako? Zašto? Morali smo krenuti iz početka, upoznati Unu i njene pritoke, koje je nadopunjuju i čine još snažnijom. Dok Una izvire i kreirajući sebe, postaje dio svjedočanstva o ljepoti. Naš prvi cilj je suočiti se s vlastitom radoznalošću i uhvatiti početak priče. Put nas vodi iz Bihaća u susjednu Republiku Hrvatsku. Malo selo Donja Suvaja, gdje se zaustavljamo na mostu preko Une. Parkiramo naše vozilo i nestrpljivo krećemo pješačkim putem prema izvoru. Odmah uočavamo tablu s natpisom Spomenik prirode i shvatamo da od ozbiljnih urona u vrelo Une neće biti ništa, jer je previše komplikovano dobiti dozvolu za uron od domaćih vlasti. Pomalo razočarani, krećemo dalje prema izvoru i nakon 15 minuta hoda stazom stižemo do izvora na nadmorskoj visini od 448 metara. Naši prijatelji iz Češke, koji su prvi put došli na izvor, napokon su se uvjerili u kraško porijeklo Une, koja izvire ispod visoke stijene Podnolendeka i Čaira, na istočnim padinama Čemernice. Hladna izvorska voda izbija ogromnom snagom iz podzemlja i pravi velike virove, a već nakon 20 metara od izvora rijeka stvara prvi unski slap. Izvor je u obliku modrozelenog jezerca, gdje se strmo, gotovo okomito dižu kraške stijene, koje kao da ga ograđuju. I danas se prepričavaju legende koje kažu da izvor noću posjećuju gorske vile, da bi otplesale svoje vilinsko kolo i da bi se okupale na ovom čudesnom mjestu. Prvi uron i odmah shvatamo da se izvor strmo spušta u dubinu i da izgleda kao obrnuta slika spoljašnjosti. Milioni godina trebali su proći da bismo se susreli s današnjom slikom kraljice kraških rijeka. Visoke stijene iznad izvora spuštaju se u vodu potpuno okomito i imamo dojam da se nalazimo iznad golemog bunara, čija dubina se i ne nazire. U današnjem vremenu, kada je sve uglavnom već viđeno, otkriti novu perspektivu ovog fenomena čini se nestvarnim. Odmah sa svoga izvora, Una plijeni ljepotom i kao prava kraljica okuplja svoje bisere, Studeni potok, Lalinovac, Srebrenicu, Sredicu,
Neteku i Joševicu i započinje svoj put prema Bosni i Hercegovini. U stvari, ovu rijeku je iznjedrila priroda iz Kraškog vrela i njenu ljepotu cijelim tokom satkala od predivnih kraških bisera. Vraćajući se od izvora, nailazimo na još nekoliko većih i manjih slapova. Dno tog dijela riječnog toka je prekriveno gustim slojem mahovina i vodenog bilja, koje se prelijevaju iz zelene u smeđu boju. Biljni tepih služi kao idealno sklonište koje pogoduje razvoju raznih životinskih, sedrotvornih organizama, čijim se ličinkama hrane pastrmke, koje susrećemo cijelim tokom Une, a koje se vole mrijestiti upravo na ovom izvorišnom dijelu rijeke. Prateći tok Une, prelazimo u Bosnu i Hercegovinu i odmah nailazimo na prvo iznenađenje. Dok literatura kaže da je prva desna pritoka Une na teritoriji Bosne Unac, naša se ekspedicija susreće s posve neobičnom rijekom, koja se nigdje ne spominje kao pritoka Une. Bacamo pogled na kartu i ubrzo shvatamo da se ova rijeka zove Krka, kao i istoimeno selo koje se nalazi na samom ušću Krke u Unu. Dakle, ovo je sasvim sigurno prva desna pritoka Une, ali pitamo se gdje je izvor ove rijeke i zašto je u faktografiji unskog sliva zaboravljena Krka. Nije nam trebalo puno da nastavimo put i upoznamo nestvarne krajolike koji nam šire pogled i priču. Međutim, brzina nas nije dovela previše daleko. Ovdje smo naučili prvu važnu istraživačku lekciju, a naš prijatelj iz Češke, Michal Piškula, konstatovao je da na Murphyjev zakon treba računati. Postalo nam je jasnije zašto baš niko nije opisao ovu rijeku i njen izvor. Ono što smo mislili da ćemo riješiti od prve, pretvorilo se u nekoliko pokušaja. Glavni problem je bio kako po kiši, koja nas bezrezervno prati kao novi član ekspedicije, pronaći izvor i do njega stići. Područje kojim smo se trebali kretati je nepristupačno, a nismo bili sigurni da li možda ima zaostalih mina, obzirom da se radi o graničnom području, koje je u jednom periodu bilo
i linija razgraničenja. Dodatna prepreka je činjenica da nema puta kojim bi se mogao pratiti tok Krke do izvora. Nakon početne odlučnosti i predivnog krajolika, koji nas je prosto mamio da idemo dalje, brzo smo odustali od samoinicijativnog lutanja po nepristupačnom terenu i traženja prečaca. Kartu čitaj, seljaka pitaj. Provjereno je pravilo koje smo odlučili primijeniti. Nema druge nego tražiti vodiča. Ali kako, kada su sela Veliki i Mali Cvjetnić rijetko naseljena, i to uglavnom starijim ljudima. Nakon nekoliko pokušaja, uspjeli smo pronaći jednog mlađeg mještanina, koji nas je bio spreman odvesti na sam izvor. Kako je kraj puta bio kod njegove kuće, valjalo je staviti neophodnu ronilačku opremu na leđa i put pod noge. Nakon dvosatnog pješačenja, napokon smo ugledali Krku, kako vijuga kroz duboki kanjon, ali izvor je bio još daleko. Još sat pješačenja niz duboki kanjon. Stižemo na izvor. Naše oduševljenje je ubrzo popustilo kada smo shvatili da nema mogućnosti da se zaroni u izvor. Zatekli smo nekoliko pukotina, ali pokušaj ulaska dublje do galerije s vodom ostali su bezuspješni. Razočarani, morali smo razmišljati o povratku i nošenju opreme nazad. Ali sada uzbrdo. Kiše koje su tada počele, danima nisu prestajale. Hidrološka situacija je poremećena, vode nabujale, tako da se naša, u prvi mah jednostavna ekspedicija, pretvorila u dramatičnu i dugotrajnu akciju. Loše vrijeme je spriječilo dalju ekspediciju, ali je iskorišteno za bolje proučavanje topografije terena, što se na kraju i isplatilo. Ovaj put smo pokušali s potpuno druge strane, iz susjednog sela. Pronašli smo mlinsku stazu, koja se davno prije spuštala na izvor Krke. Zahvaljujući susretljivom Raci i njegovim uputama, uspjeli smo prići bliže samom izvoru i relativno lako spustiti se s opremom do lokacije na kojoj smo bili prije godinu dana.
Prateći suho korito, naišli smo prvo na jedan speleo objekat, u stvari estavelu, u koju nije bilo moguće zaroniti, da bismo napokon našli pećinu zvana Trogrla ili Ovčija pećina, udaljena oko 300 metara od izvora, na 20 metara većoj nadmorskoj visini. Postoji legenda vezana za ovu pećinu, koja kaže da je nekada davno, na Resanovačkom polju u blizini Bosanskog Grahova, vodena bujica odnijela u ponor stado ovaca, a da je voda nakon nekoliko dana ugušene ovce upravo izbacila na ovu pećinu. Pećina neobičnog imena za vrijeme naše posjete djelovala je pitomo, ali je vidljivo da za vrijeme visokog vodostaja promijeni svoju ćud. Kakva je silina vode, najbolje pokazuje uglačano kamenje koje je vodena turbulencija koja se stvara prilikom istjecanja vode iz Trogrle, glača i oblikuje. Spuštajući se niz klizave kanale, pronašli smo 2 galerije s vodom, od kojih je jedna 50 metara duga. Uronili smo oko 15 metara, u nevjerovatno čistu i bistru vodu, ali se dno ne nazire, i pored izuzetno dobre vidljivosti. Očigledno se ovdje nalaze ogromne galerije ispunjene vodom, koja se drenira u izvor Krke. Onda nije ni čudo što je ova rijeka, iako relativno kratkog toka od svega 5 kilometara, puna života. Iako voda ovdje izbija iz podzemlja velikom snagom, stvarajući virove i brzace, ipak su tu prebivalište našle razne vrste mahovina, uobičajene za apsolutno čiste vodotoke.
Ovdje žive i mnogobrojni životinski organizmi, kao rakovi, ličinke raznih kukaca, račići, virnjaci i drugi. Sada kada smo upoznali ovaj kraški biser, možemo lakše razumjeti unsku ljepotu, jer znamo šta je čini i odakle je upija. Rastajemo se sa Krkom i idemo prema Drvaru, da se upoznamo s Bastarskim vrelom, lijevom pritokom Unca, čiji je podzemni tok duži nego onaj površinski.